Imate čip u mozgu pomoću kojeg možete koristiti mobitel ili računalo isključivo svojim mislima. Tako Elon Musk opisuje čip telepatija. Prije 2 godine pokazuje kako majmun mislima igra računalnu igricu, a sada je otišao korak dalje, takav čip ugrađen je i u ljudskom mozgu i želi pomoći nepokretnim osobama. Musk to opisuje kao da zamislite da je Stephen Hawking mogao komunicirati mislima brže od daktilografa. Osim osobama sa ALS-om, kandidati su i tetraplegičari. Tomislav, koji ima ozljede ležne moždine, kaže na prvu zvuči dobro. Fizički super, mogao bi se odmarati, ne bi trebao zamarati ruku, zglob. Treba uzeti u obzir da su sve te stvari još u eksperimentalnoj fazi. Ako se nešto u vas ugrađuje, mislim da onda sigurno je to i nečije vlasništvo. Slične tehnologije u medicini nisu strane. Adresa za to u Hrvatskoj je profesor Hudi iz KB Dubrava, a ovo je neurostimulator. Ovo je jedan od neurostimulatora koji mi ugrađujemo. To se ugrađuje uvijek ispod prstišta, odnosno ispod kože. I onda se provodi ispod kože do elektroda ulazi onda u mozak. I smiruje simptome primjerice Parkinsonove bolesti. Što se tiče Muskova čipa, kaže svaki napredak je dobar dok se koristi u dobre svrhe. Ono što nije dobro, to je da bi se to koristilo možda za ljude koji nisu bolesni. To podrazumijeva da se poboljšavaju kognitivne spoznajne funkcije. I onda to pobuđuje niz etičkih pitanja. Za sada Musk spominje samo medicinske svrhe, no hoće li čip jednog dana moći ugraditi tko god želi, ne može se isključiti. Ne znam kroz 10-20 godina kako bi to moglo biti, a da bi moglo biti zlouporaba kao i za sve. Samo zamislite, imate čip u glavi koji ima pristup vašem mozgu ili ne znam čemu i pojavi se neki haker, hakira vam mozak. Neko ima kontrolu nad vašim mislima, nad vašim osjećajima i vašim svakodnevnim aktivnostima. Znači kod vas više negativnih nego pozitivnih strana. Pa dobro, mi vage uvijek imamo taj problem. Musk je naišao i na kritike da je tehnologiju požurivao, pa prebrzo dobio i odobrenje, a govorilo se i da su u istraživanju brojni majmuni uginuli. Što se tiče testiranja na ljudima, Musk kaže da se prvi pacijent dobro oporavlja, a da se već vide neki rezultati. To tek treba pokazati.